sahur. Ya mendatang si aja yang telepon lah. Supaya mah aing juga sahur ya. Di kadila. Aduh. Ah, itu bersihan, jadi bersih empang teh. Nah, jadi aing beberes wae emang buat bersih. Aing kas bola lagi, teh mah aing juga sahur. Bersahur. Heeh. Itu ngomong sing benar ngomong di bersahur aku aja bere. Heeh. 100 wae. Kenapa teh? Nya. Heeh gitu. Sia. Hari ngomong telepon ke aing. Hari puasa. Aing kuat di. Lapar. Dan ngomong wae sama iPhone bere di kasur wajib.